Sikubingelele sikwamukela uhlelo lethu lumnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo World Studio. Uyazi ke mfowethu suke sikuphathele mfowethu abelaphi bendabuko siphinde sikuphathele futhi amagagu mfowethu agxile kakhulu lapha eGenxini. Njenga namhlanje nje mfowethu ngikuphathele uDr Somashi mfowethu sila eStenga la sikhona. Kude buduze nje neTheku ngiphethe mfowethu inkunzi malanga ngiphethe uKhokhovula insizwe esencane kodwa mfowethu waphetha amakhambi esintu ilapha ngokwendabuko. Asikubingelele insizwa kithi. Asithathele dokotela sibingelele bonke abantu ebabukele emakhaya sibingelele bonke abalandeli bezikabhoqo World Studio. Dokotela uSomashi ke lokhulumayo mavula kuvaliwe wavula emzini yamadoda siyababingelela bonke abalaleli nababukeli mhlaba wonke jikelele umavula kuvaliwe lo siyabingelela baba. Mawuvula kuvaliwe wavula emzini yamanye amadoda uvula kuvaliwe emkhulu kwakwenze njani lifike kanjani leli gama? Khehla ngathwasa mkhulu mina khehla ngadla amagobongo ngithwasa endaweni yaseNewcastle khehla ngikhulele eNewcastle mina mkhulu. Malifika leli gama khehla ngasiza umuntu omkhulu owayezothatha into yokuphila kumina engayifunda kubaba bathi uGatsheni odume kakhulu khehla. Lo baba mayifika khehla ezothatha into yokuphila izinto zakhe zazingenzeki imkhulu engibuka ngemncane wangakholelwa kumina ngathi mase ngimenzela lento omkhulu wayesethu umavula kuvaliwe ngoba ngamvulela ama taxi akhe khehla ayengasahambi khehla engasasebenzi khehla esemile lo baba wasezenzeka izinto zakhe laphakama ibhizinisi lakhe emkhulu wayesethi mina ngumavula kuvaliwe khehla njengoba ubona la ekhaya khehla ungena nje abantu kugcwele khehla kuyasetshenzwa la ekhaya khehla imisebenzi nje khehla emsebenzi khehla leligama liphakama ngemsebenzi imkhulu engayenzela abantu baba bathi ngumavula kuvaliwe. Mkhulu ngifuna sibukele yesigubhu. Ngiyabona la uphethe isigubhu la esiqize ngentambo ebomvu. Uphethe neshoba lenkonkoni igubhu lezi ngabe uyasebenzana ngazo ikhona into eyisithwalo noma mhlambe ethathwayo la ekhaya ekhona kuba isigubhu kodwa ifike iphakamisa umsebenzi enginawo. Khehla igubhu mkhulu ngiyazakha kakhulu khehla la ekhaya nezithwalo ziyakhiwa la ekhaya. Ngizokhuluma nje nganayo indoda lemkhulu oyibonayo le egqizile ngoba ushilo khehla cha le ndoda mkhulu indoda mkhulu esayakha ngamakhambi alemkhulu endaweni yaseNgorogosa endaweni yaseMozambique khehla ngoba igqize ngobubovu mkhulu okushuthi ungena indoda eyimisele kakhulu kungena futhi indoda ezokwazi ukumela lesi sigubhu khehla ngoba lesi sigubhu mkhulu sinegazi la phezulu angathi kubombana ngathi sinegazi intambo lebomvu ithi igazi lelimkhulu uma uzothatha lesi sigubhu khehla uzothwala ngalesi sigubhu ngoba indoda lemkhulu ephilayo ngoba ubona igazi khehla lihlatshelwa igusha mkhulu bese leligusha mkhulu sifaka igazi lalo la njalo khehla le ndoda iyaliphefumula leli gazi iliphefumule leli gazi mkhulu lo red mkhulu la wentambo usho ukuthi khehla lento lena khehla inobungozi kodwa mawukwazi ukugcina imigomo yakhona ukwazi ukuyihlonipha ngoba khehla abantu bayifuna izinto mkhulu beze kuthina bahamba belapha abahlukahlukene kodwa inkinga yabo khehla abantu abakwazi mkhulu ukuhlonipha imfihlo abakwazi ukufihla khehla injula yokuphila so lana le ntambo khehla imela imfihlo mkhulu injula yokuphila ukuthi mawusuthathe la khehla uzawuphakama uzawuceba khehla kodwa ifuna umuntu onemfihlo khehla oyazi into ebezoyithatha kwaDokotela baba. Ngabe khehla lami zihlukahlukene izithwalo zakho noma isona sithwalo lesi onaso mkhulu ithwalo zala ekhaya khehla ihlukahlukene mkhulu sinesithwalo omkhulu segusha le ndoda khehla sibe nesithwalo omkhulu samagundane kodwa hayi la nkalethi imali endlini bakwethu ilamagundane mkhulu lamagundane lanka khehla siyawavusa mkhulu ngemithi khehla lamagundane amhlophe mkhulu awanabala anamehlabovu khehla lamagundane mkhulu aba mathathu bese swapha amagama khehla lamagundane ulipha wena mninwalo osuku uzolithatha leligundane khehla silivuse emkhulu endaweni yasemgedeni khehla ngoba leligundane wena ubona igundane kanti kunamadoda amafishane khehla aswe kuyiwona mkhulu ephila phekwala magundane khehla bese uyawathuma lamagundane emkhulu wathuma ukuthi awakukhuphulele
ibhizinisi lakho ngikhuluma mina ngabantu mkhulu osomathenda mkhulu ngikhuluma mina ngabantu khehla le ndoda iyanyikaza manje ngikhuluma mina khehla ngabantu abanamabhizinisi mkhulu abanama taxi mkhulu abafundisi bamabandla amakhulu khehla ibona mkhulu abakwazi ukuthi besibavusela lamagundwane khehla angene ebandleni lakhe abantu babawaboni khehla ngithame ngene ebandleni abantu bengawaboni mkhulu ila kusebenza khona abantu bewamkhulu beginqika abantu kwenzeka izinto khehla lamagundane uwathuma ayema officeini khehla atshontshe ngisho idocket uma umuntu onecala khehla enza imgilingwane nje mkhulu eminingi ngoba kusuke kungabafana khehla abafushane esibapha amagama khehla ngoba la ekhanga nomgede mkhulu esisebenza ngawo so masikuvusela lamadoda khehla sikuvusela ngalesimo khehla samagundane abamathathu nje khehla kodwa ubulili kumele bufane mkhulu ngoba mebuhlukene ubulili ila khona ke sesichaza khehla ukuthi kuzoba nobungozi khehla ubulili mebuzofana uthola ukuthi lamagundwane khehla awesifazane onke mkhulu asezofuna manje ukuthi alale nawe mkhulu afike kuwena mkhulu emaphupheni ezolala nawe khehla uthola ukuthi njalo namkhulu usuba umuntu okhanukela ukwenza ukuzenza ngokocansi mkhulu kanti sekulamadoda okanye mkhulu uthola ukuthi khehla la ekhaya kunabantwana mkhulu babafana bahlala njalo kancane kancane baphupha balalwa izinto mkhulu sekunamadoda khehla mayefana mkhulu kodwa afanele angafani mozowathatha kumele sikuphe kakuphi sikuphe khehla elesilisa nelesifazana ukuze alalane wodwa mkhulu alalane wodwa khehla. Ngifuna sibuke lento yalesigubhu othi sihlatshelwe igusha leli gusha lifakwe phakathi igazi lalo lizobhibhidla njalo akugcini nesefike esigabeni sokuthi lento isingene ebaleni gadle ebaleni kufa abantu kulomuzi khehla mkhulu ayinabo mkhulu ubungozi kodwa mkhulu ngizolikhuluma iqiniso khehla uma uzoyigcina imigomo khehla yakhona uma ungeke ukhulume khehla ngalento oyithathile okokuqala lokho khehla uma futhi ngoba khehla lesigubhu lesimkhulu usiko lwakhona khehla lifuna mkhulu ukuthi ulale nabantu khehla besifazane abahlukahlukene mkhulu abahlukahlukene khehla abahlukahlukene igazi khehla silichitha kayi1 masofaka leligusha la phakathi khehla wena usiko lwakho njengomuntu othatha isigubhu khehla ube usuthola khehla abantu besifazane emkhulu abahlukahlukene noba laba ke esithi base businessini emkhulu laba esingeke sibagxeke kodwa base businessini emkhulu funa ulale nabo khehla ngokuhlukahlukana labantu besifazane khehla the time ulala naye lo muntu omkhulu kune exchange enzakalayo khehla kuthwebuleka ibunhlanhla mkhulu bakhe bese wena uyaceba khehla uyaphakama mkhulu imfihlo ke lemkhulu akusinto umuntu mase simtshelile ahambe ekhuluma ngoba ila khona khehla izinto kusekuzoba nobungozi ngoba le ndoda iyobe siyadinwa ukuthi wena usukhiphe imfihlo bese iyaqala ke khehla isithi sengicela ungihlabele imvu sengicela njalo ngonyaka ungihlabele imvu khehla kodwa ngeke lithathe emkhulu igazi lomuntu liyona nje kuphela yobe siyashintsha khehla isifuna njalo ukuthi uhlabe unyaka nonyaka khehla ligusha khehla. Le ndoda indawo ehlala kiyo ilapho khona kucashile khona ngihlalisa phi le ndoda ihlala ebaleni ihlala ngaphandle futhi lendle ihlala kiyo iyavalwa noma iyavulwa kukhona ungena nombani kuba kanjani lapho mkhulu le ndoda khehla mkhulu ngithi mkhulu umuntu akalitholele le ndoda igumbi mkhulu elihloniphekile mkhulu lana ke noma ngingezi kuba mkhulu into yegumbi elithwala ngena wena wedwa khehla ngoba into yegumbi khehla elingena wena wedwa mkhulu ila khona sesikuvusela inyoka mkhulu le nyoka khehla ngiyajula manje mkhulu le nyoka khehla igcatshwa kuwena mkhulu inyoka khehla kusile into abantu abahambe beyibuka khehla yokugaxa inyoka la ezinkulu kudlalwa ngabantu zasema petty shop khehla inyoka mkhulu yagcatshwa una khehla ugcatshwe emzimbeni khehla bese lendlu mkhulu ohlala kuyona wena isiyavuka kuwena khehla uyibone la endlini ngwe kuphela khehla umuntu oyibonayo ila khona sesithi ke inyoka igcwele indlu iyangengamela iyangithandela yenzani le nyoka ke mkhulu sikunika khehla ukhamba ofika ulibeke emkhulu endlini ngithi sesigcabile wena saqeda sayivusa mkhulu sayivusa khehla ezibeni mkhulu masivusile ke khehla ezibeni usuyayibona wena ezibeni iqala sesithatha ke mkhulu olikhamba esilenze imgilwa ngane yethu khehla esingeke siyithwasise phela abantu ababukeli bese ke mkhulu uyayibeka kuleli gumbi elingangena imuntu khehla le nyoka izobe siyavuka khehla iphuma kulolikhamba uyibone mkhulu angeke khehla igcwala indlu yonke kodwa uyayibona nje ukuthi nayi ikhona khehla ikhulume
ikhulume nawe khehla inezwi ikhulume ngawe ngoba sigcabe kuwena soke sesithwebule wena khehla wayiyo wena yona wena khehla ayibi nabo kumngozi ngoba ayifana le enye khehla isikuwena ikhuluma njengawe khehla ikuxoxela ukuthi kunethendo ozolithola le mali engaka abaphunyelwe imali yakhe izongena ngesikhathi esingaka abadlala iCasino hamba odlala ngesikhathi esithile iCasino kune jackpot ozoyithola mhlambe ka 6 million iyakutshela yonke into khehla ngalezo sikhathi yakutshela yonke into khehla kwenzakalani uma kushaya isikhathi sokuthi uNkulunkulu uyangibeza ngiyafa emhlabeni khehla lenyoka ke emkhulu ngizothinta nje lenyoka bese sihlehla nalezi ezinye khehla lenyoka ke emkhulu uthi mawusuhambile khehla emhlabeni uma khehla ugqitshwa wena mkhulu ngcwatshwa mkhulu ngithi sikufakele izinhlanga egazini khehla ubuyinyoka wena mkhulu uyashintsha khehla nawe khehla ubuyele ezibeni umoya wakho mkhulu uzwe kuthiwa khehla kunamadlozi omndawe asemanzini abantu abazi khehla ukuthi kusuke lapha khehla lamadlozi khehla amanzi ile moya ke khehla esuke sikufake wena khehla usiyoba yini ngidlozi lasemanzini ngoba khehla lana mkhulu wena uthathe kuphi insebenzo yabanini bamanzi noma amandla enzunza yamanzi khehla wathwala ngayo wena mkhulu uthola ukuthi la ekhaya ke khehla ngoba una useko sekuzoba nengane engenwa yini idlozi lokuyiphupha emanzini iphupha inkanyamba iphupha emanzini iphupha inkanyamba kanti ubabayo noma ukhokho wayo noma umkhulu wayo walanda into enyangeni wangayitshela ingane isibona ngathi yona inedlozi kanti ukhona umuntu wala ekhaya owalandayo into enyangeni isiyavuka ke lento manje ke ebantwaneni sekufanele abantwana balandelwa manje isimo sani sedlozi khehla lomndawo noma lenzunza uthola ukuthi umuntu ukhona lento lekuthiwa uyiphiwe ukuthwala akathwele kodwa uyiphiwe lento yena isiphiwo kuyena kanti isukele emuva kubani bakubo khehla ngifuna sithi ukuyijulela kancane lento mkhulu uma ubuka njengoba kade ngithwele ngifa bese umoya wami uphindela khona lapha phakathi esizibeni ngabe ngisazoba idlozi elihle mkhulu khehla uma khehla ususithathile isithwalo khehla isithwalo omkhulu esijulile khehla esenyoka la ekhaya ezami nje khehla nesithwalo khehla samagundane ala ekhaya mkhulu lapho khehla usuke ungasayi wena emadlozini mkhulu ngoba wena usuke usuwengcolisile khehla idlozi ngenxa yomsebenzi khehla nendlala yabantu mkhulu asuke bebhekene naye omunye khehla uyayasha athi namkhulu vele lingisebenzele idlozi angivele ngithatha izinto omkhulu ngoba mina vele kwadloza lingisebenzele khehla kodwa le ndoda lena ke khehla elana njengamanje yona ayinankinga mkhulu nedlozi uma uthatha le ndoda khehla iyakwazi yona ukuqhubeka isebenze ngisho ekhaya ngisho ungasekho wena yona isiyakwazi ukuqhubeka khehla isebenze ekhaya as long khehla ngoba le ndoda lena khehla ngoba ngishilo ukuthi inosiko omkhulu elenzayo khehla lokuthi kumele ulalana nabantu khehla wena mongasekho emhlabeni uthethe le ndoda khehla abantwana bakho omkhulu ke khehla bazoqhubeka bona uthola ukuthi bavukwa yithembu bakufanele bathathwe isithembu uthola umuntu uthena uphiwe isithembu kanti kunosiko ekufanele ligcine sekunezinto akufanele ayiganelwe omunye unkosikazi uthola ukuthi usethatha isithembu nje akaqedi la khona into efana ayiphakele ngalesithembu sakhe khehla ngoba umnini wesithemba akasekho sesilala labafazi manje abanye phela ngesefanele manje sikwazi ukulala lesi sithwala ngithi wena ubaba kazange asho imfihlo la ekhaya ungcono khehla mayeshilo imfihlo la ekhaya ukuthi hayi ngeke ngaya kumkhulu ngathatha into lento isentshiswa kanje uhambo lwakhona uma ke khehla uhambile emhlabeni wangasho wena ingonyuluka la ekhaya nomkakho wangakazi khehla wena uzona masudlulile khehla emhlabeni bese ke emkhulu izingane zakho khehla ziganwa isithembu umkhulu esithemba sisafunwa khehla zingane sesifunwa yile mimoya ephila la ekhaya khehla le mimoya ke manje khehla isandisa isithembu la ekhaya abantwana bakho khehla babe nethembu abanye uthola ukuthi bayashintsha ubulili baba zitabane khehla kodwa baba nemali baceba baphumelela lo muntu unesithemba akashodi ngalutho yini kunalento le emsebenzelayo ngaphakathi khehla bayafona abantu mkhulu bayafona abantu khehla bayongixolela ababukela ngifuna sibuke ukuthi umkhulu nazo nezilwane ezifuywayo ezifana nomkhovu udioloshe upiano yini baye bethi abanomzana kudala awusungendoda mawufuyile ungenazo lezi zilwane
Khehla la ekhaya mkhulu ngoba ngishilo khehla ngathi nginomgede mina khehla mkhulu zikhona khehla abafana abafushane khehla esibafuyile lapha ekhaya khehla omafudula amadoda amakhulu omavula kuvaliwe ngoba kunendoda phela ebaphethe khehla ekuyona indoda enkulu engisebenza ngaye inkosi kulaba khehla iwumavula kuvaliwe ngathi mina le khehla lizoba umavula kuvaliwe khehla akhona amadoda amafushane khehla esinemgedini lapha ekhaya khehla ahlala khona engilongo waphakela khehla owafunayo umkhulu onesibindi mkhulu ngoba lapha ngena amadoda anesibindi khehla mkhulu umuntu yasho khehla athi hayi abafana abafushane opiano khehla ngiyabafuna mkhulu kodwa uthola ukuthi asabe mase kufanele aye khona mkhulu ngoba le nto idinga amadoda khehla usuku indoda emfishane le khehla ozoyibona uphile nayo mkhulu ikushayelele mkhulu uma unama truck khehla ikwandisela imali khehla ikulandela imali uyithume khehla ukuthi ayokuthathela imali kubukuphi ikulethele khehla kodwa mawuzokwazi ukugcina imigomo yakho na khehla noma kuzophuma kokubili mkhulu kuyahlupha khehla makukodwa khehla la ekhaya mina mkhulu abafana enginabo khehla noma lamadoda enginawo khehla ngeke ngwahlukanise ngamagama ngoba azobe siyacasuka khehla mina ngisebenzisa lanka mkhulu avusiwe khehla kusila nkendalo ngoba khehla abafana abafishane mkhulu bahlukile khehla kukhona bemvelo mkhulu la abemvelo khehla kube khona esesibakhile thina ngemithi sabavusa khehla naba bafana futhi mosubabuka ukuthi hayi lona akafani nalo wemvelo khehla kube khona imikhovu mkhulu evusiwe yakhandwa khehla ngemithi kube khona khehla imikhovu mkhulu leekusetshenziswa abantu mkhulu nezicubu zabantu la ekhaya khehla sisebenzike ngalokho khehla ngoba lo mkhovu khehla owumuntu khehla ophilayo okuthathwe umuntu khehla wathwetshula washawa ngesipikili uyahlupha khehla ngoba lo uzolichitha igazi igazi loyo phela khehla ozoni mawufika ekhaya uthatha khehla bese uthi akufa umuntu ngobani wena wathatha na umphefumulo womunye umuntu so la ekhaya khehla thina abafana sinabo omkhulu ilaba khehla bemithi abavuswayo abakhulumayo bakhona futhi khehla kuyavumelekile futhi ukuthi abafuna ngecelo abamacala ngiyaye ngibayise khehla abanamacala abawocela abafuna ukuthumela khehla abafuna ukubuyisela abantu babo khehla abafuna ukuqashwa baya abantu bayocelela khona khehla nofuna ukubathatha futhi mayinesibindi khehla nendoda ezizwayo omkhulu ngoba la ekhaya khehla adlali thina adlali imkhulu la ekhaya sibenza ngento eziqiniso khehla sifuna abantu abayimisele baba ngifuna ukubuka ukuthi uma sengizoyithatha lento ngizothatha labafana yebo baba khona nezinhlanga engigcwatsha zona ikhona into insizwe engibhemayo ukhona nomuntu engikhothayo yini eningenzisa yona noma ngiya nje ngithi khehla umuya lapha khehla emgedeni mkhulu injalo nje vele khehla angeke mkhulu uye uwena khehla emgedeni mkhulu kunabantu khehla abangeke vele bazibangene emkhulu emgedeni njengalabo engibasho khehla ukuthi basuke beyocela mkhulu baphelela la kungenwa khona khehla bacele khona abangeni bona bashone phansi kungena laba khehla abasuke beze ngezidingo omkhulu ezijolile ukuthi bashone phansi khehla mkhulu ukhona khehla isigcabo omkhulu esigcaba sona khehla la ngaphakathi kwena bese sikushala icabangweni khehla ukuze ungeze ukuthuka mawusubabona sikushala khehla bese sikushala ngohlanga khehla bese sikushala mkhulu sikushala khehla ukuze uzokwazi ukuba ne-communication nabo omkhulu uma uzobathatha ke khehla awubathathi manje usuhamba khehla ngoba phela kumele nijwayelane nalabantu ujwayelane nabo omkhulu niphilisane nabo bayahlupha ke futhi khehla bayahlupha kakhulu khehla amadoda afuna umuntu ongathukutheli khehla ngoba the time uthukuthela bayazwela the time wena ungaphaki ngesikhathi mebethi bafuna ukudla bayazwela badla mkhulu khehla abala ekhaya mkhulu amadoda khehla adla khehla amasi mkhulu bese adla uphapho mkhulu lwemvu adla uphaphu lwemvu mkhulu bese adla amasi lamadoda khehla nogologo mkhulu idlen fidish 18 years khehla hayi noma imuphi khehla ugologo lokuphahlela amadlozi ilo edlen fidish 18 years mkhulu ngoba lo 18 years mkhulu unemkhuba kulamadoda mhlazane avuswa isikhathi salo 18 years khehla ukuthi ayosiza abantu lo 18 years after 18 years sekufanele benze njani babuye bazovuselela ngifuna ukubuka ke lento le khehla lami ukuthi lamadoda ngoba asuke nabafazi nawe bayeda uma ngabe eqhubeke kuzalwa beba nemndeni yabo zishona phi lezi ngane laba bala ekhaya khehla lamadoda la ekhaya khehla ake sithi mina ngumnomzane ngifuyile yebo baba nginomama ngendoda balalana bekhulelisane bezale yebo khehla lamadoda ke emkhulu
anjalo khehla ayazala mkhulu ayakhula khehla ngoba kuzongena nje ihlobo khehla kunosiko ekusuke lifanele khehla siligcine emkhulu khehla uma lamadoda ezalana ke emkhulu iwona khehla lanka esuke siwakhiphela bani abantu khehla ukuthi babathathe emkhulu emgedeni lamadoda kodwa ke le umavula kuvaliwe ihead khehla iphumi ngoba phela iyona esuke injani ilawula lamadoda iyona mnomzane wekhaya osuke rule lapha emgedeni khehla uyena osho ukuthi hayi baba lwana usiyahlupha baba lwana akasakhokhe esigodlweni baba lwana akasaligcina usiko babuyisa abantwana ekhaya uthola ukuthi omunye usambu yakhuluma ukuthi yena wathatha into lamadoda bese sayithuma ihead umavula kuvaliwe ukuthi endoda enkulu hamba olanda abantwana bakhe ekhaya bese ibuya nabo omkhulu. Hayi kukhulu madoda. Ngifuna sibuke ukuthi umphofu noma utikoloshe noma uphiyano noma yini lezulwane efuywayo. Yebo baba. Ngoba kuthiwa imfakabili uyaphinda nafe sikhona isikhathi la sifika khona ukuthi useyafa futhi. Khehla siba khona mkhulu ikhathi khehla la afa khona mkhulu ziba khona khehla. Kuyenzekani lento thothi yagula ayiphathekile kuyenzekani lento thothi ikhathele kuyenzekani. Yebo baba. Khehla lamadoda mkhulu nawa ayakhula khehla njengathi mkhulu kukhona la khehla mayekhula yingakho khehla ungabathathi laba abadala bami la ekhaya sikunika abantwana ngoba lesikhathi khehla uthatha laba abadala baya ngokuguga nabo mkhulu bayafuna nokugoloza uthothi uyamthuma uyaqala ukugolozela ngobani usekhulu usezukujwayele nalabantu bala ekhaya sebajwayele so labantwana mkhulu bayathumeka khehla nabo mkhulu baba nesikhathi khehla la khona befa mkhulu yingakho phela uthola ukuthi sesinamafutha emkhovu sinamafutha utikolosho mkhulu awunamafutha ke sikuhlaziyo nje lokho khehla utikolosho mkhulu alikho ifutha likatokolosho mkhulu inyanga nelakutshela ukuthi namafutha katikolosho iyaqola khehla utikolosho mkhulu umoya kodwa omuntu ongeke uthinte physical uphiyano omkhulu oneselodwa khehla lona khehla okwazi ukuthi uthola amafutha khona sithola amafutha emkhovu khehla sithole khehla amafutha ke lanka amadoda lanka esiwafuyayo khehla kodwa ngeke emkhulu uthole ifutha likatikolosho. Yiwo lamafutha asetshenziswa ukuthi amaphoyisa ngangivimbi ngadutshulwa ngingabi njani khehla ngiyenza kakhulu khehla ngikwenzela lento mkhulu ngikwenzela lento khehla ngigaqela khehla sikufakele mkhulu amafutha la khehla uyakwazi ukuthi ugaxe emotweni yakho mkhulu ungavinjwa lapha uyakwazi futhi khehla ukuthi moye ecaleni ugaxe la mkhulu uyakwazi ukuthi khehla uma yaphambi kwabantu uzwakale uma ungafuna ukuthatha into ejulile uzwakale khehla phansi kwabantu khehla uma umphathi uhlonipheke nje khehla esikhundleni sakho uzwakale ukuthi indoda sisebenza wona ke lamafutha khehla bese siwathaka phela siwavusa ngeminye imithi khehla ovuka omalibeni khehla ovuka wamampondo mkhulu sifaka khehla amaphakama olwandle amaphakama mkhulu sihlanganise lapha sifake khehla imhlakuve sivuse mkhulu noma ngeke ngijule kakhulu khehla ngoba abanye sebeyafunda khehla kodwa sisebenzisa wona mkhulu kodwa asuke sethakiwe kamafutha khehla and amafutha mkhulu mowathatha khehla uzongena nalento khehla ekhaya kuba nosiko mkhulu ukuqala before ungene gateini ukuthi kunento phela wena osuzoyingenisa la ekhaya ukuze isidalwa noma ubudlozi bala ekhaya bungezi khehla ucineka noma ucasuleka khehla ngento wena ongena nayo mkhulu. Ngifuna sibuke ukuthi uyakhona nokugada umfazi ukungadela umfazi mhlawumbe ngindoda eshayela ama truck ngindoda eshayela amatekisi egoli uyakhona nokuba nezinto noma ukuba namadoda noma ukuba nezinto engicaba lapha kumkami noma izinto engicaba ke bese ngiyolala nalo yamfazi ukuze ngizokwazi ukuthi ngimgade umuzi ungabhedleki noma umshado ungabhedleki khehla la ekhaya mkhulu siyakwenza lokho khehla ukugcaba mkhulu siyagcaba khehla siyagcaba la enkabeni emkhulu bese sikupha khehla ibhodlela mkhulu ozolisebenzisa mkhulu leli bhodlela khehla lifakwe namafutha ani ojantshi mkhulu lanka makhamba khona isitimela khehla lamafutha ojantshi kumkhuba walo khehla ozothinta umkakho khehla mayiqala likhipha nje buya khehla uyaphambana mkhulu uyahamba khehla emhlabeni emkhulu ngoba lento ojantshi isuka imudla la khehla manje umfazi wakho omkhulu kungena wena wedwa lapha akangeni nomunye umuntu khehla siyakwakhela mkhulu siyakwazi futhi khehla ukwakha umuntu mayefuna isithembu mkhulu naba bafazi khehla babili ngithi mina hayi ungabisaxakeka woza nezinsila zalabantu sikwakhele lento sikwakhele khehla ngehlala lapha sibahlalise labafazi bese siyoyigqiba khehla ebaleni lakini mkhulu lani basela khona nina noma la nenzela khona usiko lwasekhaya manje nesibasi bagqibela lensila zabo esibayeni khehla sesithake neminye imithi lezo sithembu siyoba nokuthula khehla kungabikho umsindo kuthule ukuthi itungathi osisi. Khehla lami ngiyazi ukuthi abantu bethu bazothi bayakudinga kakhulu uma ngabe umuntu efuna ukukuthola
ngampela la usebenzela khona esingathi uzokwazi ukufika kuthole athole lonke usizo akalifunayo ukuphi la ukhona futhi inamba yakho utholakala kanjani enambeni yakho iziphi ikhadi futhi la uthi khona angisebenzi la ngisuke ngekho busy ngifree ngiphumule Khehla ngisebenzela mkhulu endaweni yaseThekwini khehla eStenga eDankop umkhulu abanye ke mkhulu baye bangithinte mkhulu bazoyibona abantu lapha inamba zami ezikwi screen khehla ezinye zithi 069 167 4554 069 167 4554 udokotela mkhulu abantu abayeke mkhulu kungithinta ebusuku khehla nami nginomndeni khehla nginonkosikazi mkhulu awungithinti khehla mase kudlulele u8 mkhulu ngiyacela bakwethu awungithinti mase kudlulele u8 sonke lesi sikhathi uyakwazi ukungithinta uma ungithintile mkhulu ngawangangithola ngizobuyela kwena ukuthi ubuthini ngiyacela khehla umuntu uma engithinta mkhulu ngoba ngindoda ebusy khehla umuntu akahlala odabeni mkhulu into ayifuna angathemeleza athi hayi dokotela ngavelelwa into ethile umuntu akafone khehla sezohlala edabeni uthi mkhulu ngifuna into kanje kwena khehla imalini mkhulu ngiyeza khehla umuntu angathemelezi khehla futhi ungathi uyeza ungeke uze la ekhaya khehla siyabahlanga beza abantu mkhulu abasuke sebefikile khehla kuyabhukhwa la ekhaya inambeni yami khehla ezovela na ku screen khehla lapha babhukha abantu mkhulu ukubona udokotela mkhulu usetshenzwa kanjalo la ekhaya khehla ofuna simenzeleni usiko ekhaya kwakhe siyakwazi futhi khehla ukuthi asibhukhe sikwazi khehla ukuyomsebenzela ekhaya kwakhe mkhulu mhlawumbe ufuna ukuthi klinwe igege kunemoya igceke emibi ufuna imsamo kulungisela imsamo siyakwazi khehla umuntu kumenzela into enjengalezo udokotela futhi uyahlola efonini ku WhatsApp uyakwazi ngekhathi nje zantambama mase kuthe khwala ilanga senqeda ukusebenza ungiWhatsApp edokotela ngicela ungihlolela uthumele umnikelo wakho ohlola ngawo sikwazi ukuthi kubukele khehla impilo sikushayela umhlahlo omkhulu siyakwazi khehla ukwenza lokho kukhona ke izinto omkhulu futhi la ekhaya eziposwayo omkhulu kukhona izinto futhi esingesafinyelela khehla ukuyiposa lezi ejulile emkhulu kodwa amabhodlela ekhasino nje bazobona abantu lapha khehla sinalo omkhulu ibhodlela khehla la lekhasino omkhulu elidume kakhulu khehla eligile imanga kubantu khehla abantu babuya khehla bangithengela imoto le bhodlela mkhulu igile kakhulu khehla imanga abantu abafuna nje ukuwina ekhasino omkhulu abathi bona mkhulu siyayisabathi nithwalo nali ibhodlela khehla nali ibhodlela mkhulu nali ibhodlela khehla abantu abalithathe linamafutha esada wana khehla leli bhodlela elimkhulu bayakwazi abantu ukungithinta khehla kunama products futhi atholakalayo la ekhaya njengeyiwash abantu abangenamandla khehla iwasho ama body lotion ukuthi bathandwa abantu isithunywa siphakame kubona sibahlambulule sibakhuphule khehla ngeyiwasho siyakwazi futhi nakukhona ukuthi kwenzela sikuthumelele yonke indawo khehla siyathokoza besiphethe inkunzi siphethe inkakha siphethe ukhokhovula siphethe udokotela uSomashi xhumana naye mfowethu ikhona number lapha escreenini uzokwenzela izinto zenzeke siyathokoza siyathokoza baba mzala